Se popolnoma strinjam z vami. Najboljše je nič delati, pa dobro zaslužiti. Ampak veste, kaj imam problem? Jaz ne vem, kako pride do tega. Tako da, če vi veste, dajte mi prosim povedati, vam bom hvaležen do konca življenja. Drugače pa, če vas skrbi, da sem slučajno jaz pazala, da sva kaj zaslužila s tem, naj vas potolažem, da nisva. Obedva sva celo strošek imela s tem. Jaz, ko dam video montirati, me tu nekaj košta, Zala se je mogla pa sem pripeljati, pa je tudi imela strošek. Tako da nobene skrbi, noben ni nič zaslužil. Ne vem pa, kaj vi mislite, ker to je že vaš en 5 komentar, ki mi pišete, ki mi ćete povedati, kako fino služim na lahek način. Tako da ne vem, kaj vas tukaj boli, tako da ne morem vam pomagati.